تماشاوانên hêja dembaş dil bi xwîndara me hevpeyvîneke taybet pêşkêş dikim. Fehed el Masrî di van rojên dawiyê de gelekî behsa wî tê kirin. Çawa behsa wî tê kirin? Behsa wî tê kirin ku ew piştî Beşar el Esed serokê pêşerojê yê Sûriye. Kî piştgiriya wî dike? Fehed el Masrî kî ye? Projeyên wî çi ne? Çawa li pirsa Kurd dinêre li Sûrî yan jî em nav lê dikin li Rojavayê Kurdistanê van pirsan û gelek pirsên din ez ê bi Fehed el Masrî ra bikim ji Parîsê biriya satelîtê mîvanê min e. Birêz el Masrî bi xêratî dem baş. Belê dixwazim bizanibim projeya te gelekî behs tê kirin di van rojên dawiyê de ku serokê pêşerojê yê Sûriyê dixwazim bizanibim eger bûyî serokê Sûriyê ji bo pêşeroja Sûriyê projeya te çi ye? دەستپێکێ دەستورێ بدە من کو ئەس سلاوێن خوا ji bo birêz serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û birêz Mesûd Barzanî û rêveberiya Herêma Kurdistanê pêşkêş bikim. Her wiha rê bide min ku ez şanaziya xwe ji bo jina Kurd û cihê wê di nav civaka Kurd û egîdiya wê nîşan bidim. Jina ku bi destekî çekê xwe hildigire û bi destê din zaroka xwe ya bişîr. Li gel vê yekê daxwaz dikim ku di rêya vê bernameyê de ez peyamekê ji bo gelê Kurd li Sûriyê ragihînim. Ji bo ez ji wan re bibêjim ez ciwa hez dikim. Hûn teja serî me ne. gelê me yên Kurd yên Sûriyê. Pirsa gelê Kurd li Sûriyê pirsa min e. Ew pirsa bereya rizgarkirina niştimanî ye. Pirsa her welatiyekî Sûrî ye, pirseke mafdar e. Pirsa her Sûriyekî ye. Êşa we êşa me ye. Birîna we birîna me ye. Sitema ku bi serê we de hatiye, bi serê me hemûyan de hatiye. Bi serê xelkê me, bi Kurd û Ereban tevan. Em dê hewl bidin vê stemê ji ser serê gelê xwe li Sûriyê bidawî bikin û di serî de sitema ku li ser gelê Kurd li Sûriyê hatiye. Gelê ku du qatan zulm hatiye serê wî. Em ê hemû dê hewl bidin her curê sitemê rakin û em dê bi hev re Sûriyeke nû ya demokratîk bi reng hevbeş ji bo her Sûriyekê ava bikin. Em bi niştimaniya we serbilindin, hûn xelkê me ne. Em bi we serfirazin, em ji we hez dikin û em dê bi hev re kar bikin ji bo bersiva we jî bibûre ji ber ku min di pêşgotinê de dirêj kir. Tiştek nabe ez ê werim piştre werim ser pirsa Kurdî. Li Sûriyê û nerîna te ji bo çareserkirina wê çi ye? Nerîneke me ya niştimanî heye, projeyeke me ya niştimanî heye. Ji bo pirsa Kurd li Sûriyê Piştre birêz Fehed el Masrî piştre ez ê werim ser lê ez dixwazim destpêkê bizanibim. ji destpêka avabûna bereyê ve beriya bêhtir ji 5 salan me nerîneke zelal ji bo çareserkirina pirsa Kurd li Sûriyê ragihand. Ji ber ku beriya ku pirsa hemû Kurdan be pirsa me ye. Pirsa Kurd girîng e ji bo me. Em Kurdan weke hebûneke asîl û beşeke bingehîn ji gelê Sûriyê dibînin. Çanda Kurdî parçeyek ji çanda niştimanî û mîrateke şaristanî û miroviya Sûriyê ye. Çawa ku em rêzdariya hemû pêkhateyên li Sûriyê digirin, divê em rêza taybetmendiya Kurdî jî bigirin. Hemû hem welatî di aliyê mafan û erkan de wek hevin. Em di bereya rizgarkirina niştimanî de daxwaz dikin ku komîteyeke niştimanî bê ava kirin. Ku li ser bingeha diyaloga niştimanî rêkarên pêwîst deyne, ku bi dilê hemû aliyan be. û hemû corê sitema welatiyên me yên Kurd yên Sûrî rûbrûyî wê mane rakin. Divê etîbara Kurdên ku ji nasnameya Sûrî mehrûm mane bê vegerandin û ew ji ber sitema ku rûbrûyî wê mane bêne qerebû kirin.
ئەم زمانێ کوردی وەکە زمانێ دویەم یە سووریە دبینن ئەم داخواز دکن کو کورد بە ئاوایەکی فەرمی د دەستورا سووریێدا وەکە پێکهاتەیە دویەم د دەولەتە سووریێدا بێنە ناسکردن مافێ کوردان ئێڤەکردنا دبستانان و سازیên xweyên perwerdehî û çandî heye mafê wan ê avakirina partiyan heye rola wan di avakirina şaristaniya Sûriyê de heye Kurdên Sûriye beşekî bingehînin ji Sûriyê em daxwaz dikin ku roja 21 Adarê roja Newrozê ku di heman demê de cejna dayîkan û cejna biharê ye weka rojeke betlaneya niştimanî ya fermî bê dîtin em tekeziyê li ser mafê azadiya bawerî, olî û ramanê û hemû corên azadiyê ji bo hemû welatiyan dikin. چند پرسین من دن هبن ده درباره پرسا کرده لسوریه لیت خازم بزنم کامپلیت پروژه تا جبو سوریا لپیش و چه به اگر بوی سروکی سوری برای خۆشەویست دەستپێکێ من خۆش ji بۆ tu پۆستەکێ بربژێر نەکریە پرۆژەیە مەیە نیشتمانی ji بۆ سووریەکە دەموکراتیک پڕەنگ و هەفبەشە li tevaya Sûriyê deng veda gelê Sûriyê daxwaz dike ku em bibin desthilat em daxwaza desthilatê nakin em hewl didin ku hemû Sûriyan li dora vê projeya niştimanî bicivînin projeya me ya niştimanî kesekî dûr naxe rêzê ji her kesekî re nîşan dide pirsa Kurd li Sûriyê li ser du xalên sereke ava dibe pirsa yekem pirsa întimayê ye beşdariyê ye ya duyem jî pirsa mafan e divê ji bo yên din rêz bê nîşandan pirs jî ew e ku rêz nayê nîşandan dema ku ji bo hemû pêkhateyên Sûriyê rêz bê nîşandan wê demê em ê bigihêjin aramiyê û Sûriyeya nû wê bê avakirin projeya me ya neteweyî jî vê dixwaze ji bo Sûriyeke nû nerîneke me ya zelal xalî ji nexweşiyên ku rejîmê di Sûriyê de ava kirine heye di serê wan nexweşiyan de jî hizra dijminatiya bi İsraîlê re her wiha ew di rişmên derew ku rola wan di piştgiriya sereke de bû ji bo mana rejîmê dema 5 salan û heta niha di desthilatê de ده دستپیکا سرهلدانین گلی سوری ده یعنی دستپیکا 2011 ده یک جی داخوازان گوهرتنا ناو کومارا سوریه بو يعني الجمهورية العربية السورية دي نامينة عربية تيرا كرن جبركو قالك ملتين دن لسوريا هنا ملت دويم لسوري كردن يعني تاني كومارا سورية بمينة بي ناوي عربي تلقل فيا كي كو ناوي عربي جناف ورا راكرن أخي العزيز برایە خۆشەویست دەستپێکێ divê em tê bigihêjin ku beriya rayêdarên Basê û hizra faşîst bigihêjin desthilatê li Sûriyê 41 salan navê Sûriyê dewleta Sûriyê bû ango komara Sûriyê bû em dixwazin hemû corên nerênî ku rejîmê li ser navê Sûriyê û saziyên wê û kolanên wê danîne rakin êdî piştî çûna Esed divê hemû corên cudahiyê ku bi navê komara Erebî ya Sûrî di nav gelê Sûriyê de ava kirin jî rabin. Di Sûriyê de mijara Ereb û Urûbetê weke têgeheke şofînî hate bikaranîn û vêyekê ziyaneke mezin da Kurdan û hemû pêkhateyên din li Sûriyê rejîmê Ereb û Urûbet ji bo siyaseta xwe bikaranîn. Divê bêbîra me kesayetiya rêzdar Mihemed Kurd Elî yê ku li Sûriyê bi niştimaniya xwe tê naskirin yekem komeleya zimanê Erebî li Sûriyê ava kir. Lewma pirs ne di navbera Ereban û Kurdan de ye. Pirs di wê feraseta şofînî de ye ku rejîma Sûriyê sepandiye. باشا سوريا برز المصري سوريا ولاتكي برنتوا ولاتكي برمذهبة ده باوريا تدا بيوستا سيستما سوريا سيستما كنافندي به مركزي به يانجي سيستما كفدرالي به برای خۆشەویست
مجارا فدرالیه و مجارا دست نیشانکرنا شیویا پرگالا سوریه پشتی اسد مجاره که آلیک تنه بی همو آلیین دن نگاره دست نیشان بکه. پیویسته لحفکرنه که نشتمانی لسر آستا پرگالا سوری و دولتا سوریه بکرن. ام دبره رزگار کرنا نشتمانی ده لسوریه دوی نرینه دنه که سوریه یا اسد بداوی بویه. دوی ام به سوریه که نو هزر بکن. ام هزر دکن که پرگالا ریوبریه یا فرانسی نزیکی روشا سوریه یا. ام هزر دکن که انجمنا حریمی و شارداری جگند بگره تا که بگهجه باجاروک باجار پارزگه و حریمن دن. دوی راست راست جعالی خلکه و بهل بجارتن. اویک ده تولیبونا همو پیک هاتیان لسوریه مسوگر بکه. گرگندک باجارک آن پارزگه پرانیا خلکه و کرد بن و دمه ده پرانیا انجمنا و کردان بن. اف یک ریزیه که نشتمانی آواد که. هنک کردان به پرچکرین تومتبار دکن. ام رگز پرستی رد دکن. کرد نجدا خوازن نرگز پرستن او مظلومن وکه همو گل سوریه او بریندارن. پیویستی آوان به کسی که برینه درمان بکه هیا. برای پروژه خواه ام دخوازن برین انگل کرد و همو سوریان درمان بکن. مداوات الجرح الكردي ومداوات جروح جميع السوريين. نها امریکا جاره کدن دبیجه که او دخوازه بشار الاسد سر حکم نمینه. یعنی روسیا جید زانی دوان دمین داویده هنکی یعنی کسی نزدیکی کرملین اسد رخ نکرن دوی باوریه دایی کل هفاتنه که روسی امریکی لسر نهشتنا بشار الاسد هبه؟ برای برز لهفکرینه که روسی، امریکی و اوروپی و هن ولاتن هریمیین عربیجی لسر بداوی هاتنا دسلاتا بشار الاسد هیا. دسلاتا بشار اسد بداوی بویا تنه مایه او بهلانین دروژ نزیک ده یاسایا سیزر دی پیک بی پیواجویا کنو دست پیدکه نها ده انجاما تکچونا سیاسی و آبوری و تکچونا دناو رژیما سوریه ده پیواجویا کنو دست پیدکه ام لحیویا تقینه که مزنن لسوریه ام لحیویا پیشاندانن بمیلیونانن جو اپوزیسیون و همو پیک هاتین سوریه بو خستناوی رژیمی جبو سوریه کنو و پررنگ همو گلوی دناف ده هف بش بن دوی پیواجویا بشار بداوی ببه ام بپیوندین خویم باش لگل ریوبریا امریکایی را سر برندن او ملسر گلک پروژهین کم پیشکشی ریوبریا امریکایی کرن الهف کریه هر وها ام دوی باوریه دنه که ریوبریا روسیای و هجمارک جوالاتین اوروپایی جی هف بشیا گلک پروژه و هزرین ما ین کم پیشکش کرن دکن ما پیشنیارا پیک آنینا دیداره که جبو آلی نشتمانی لسوریه کریه دیداره که کسین بشداری وی ببن جبرجواندین کسایتی دور بن که آلیکاریا چارسریا نشتمانی تیده بکرن و سوریه که جبر باشتر اونو آوا بکن ورم برز فهد المصري ورم سر مسئله که حساس ایدی کوهین که یک جلی کلینوان دیارین اسرائیلیه شیورمند سروک وزیریا اسرائیلیه دبیجه فهد المصري کسی هری مناسبه که ببا سروک نوی سوریه گلو تو دولتک پشگریات دکه که تو ببی سروک سوریه بره من شروع کربو که ایدی کوهن لیکولره که دناوند لیکولینان ده کار دکه اسرائیل دولته که جسازیان پیکته دولته که سازیان بریزه نرینن پیکاتین جدا لسوریه درباره هن مجارن که پیشکش دکه وردگره
ئەو vê نەڕîنا xwe li ser bingeha projeya siyasî ku ji aliyê bereya rizgariya niştimanî ve ji bo aştiya navbera Sûriye û İsraîlê de hatiye pêşkêşkirin ava dikin. Projeya bereya rizgariya niştimanî projeya yekane ye ku ji aliyê opozisyona Sûriye ve ji bo Rojava û İsraîlê hatiye pêşkêşkirin. Projeya bi tenê ya ku dixwaze hemû aliyên Sûrî li derdora projeyeke niştimanî bike yek. Em naxwazin kesekî biyê din biguherin, em dixwazin sazûmaniyeke desthilatdar bi dewletekê ji saziyan pêk tê biguherin. Kî li pişt ye? Kîjan dewlet li pişt ye ku te tide pêş ji bo ku tu seroketiya Sûriye bikî piştî Beşar el Esed? یەکەم یەک و پشتگیریya Fehd el-Mesrî dike xelkê Sûriyê gelê ku ev 10 salin li dijî zulm û zorê rabûye. Ez kurê şoreşa Sûriye me min nîvê temenê xwe li Sirgûnê derbas kiriye. Ez kurê şoreşa Sûriye me di pileya yekem de ez xwe dispêrim gelê Sûriyê pêşkêşkirina projeya me ya siyasî li gel dewletên cîhanê ne ji bo piştgiriya Fehd el-Mesrî ye lê belê ji bo piştgiriya projeya siyasî ye ku bereya rizgariya niştimanî ew pêşxistiye. Projeya ku piraniya pêkhateyên Sûriye piştgiriya wê dikin. Baş e. Türkiye zanî hemû dinya zanî Türkiye êrişî Efrînê kir, êrişî serê Kaniyê kir, xustine bin destê xwe. Li gel hêzên çekdarên nav li xwe dikin opozisyona Sûriyê li Idlibê ne niha gelo helwesta te li ser hebûna hêzên Türkiye di nava axa Sûriyê de wê çi be? Helwesta me zelal e aliyê ku hişt Sûriye bibe meydanek ji bo destêwerdana hêzên biyanî û hêzên dinên çekdar baskê ku jer ê di nav rejîma Sûriyê de ye. Pêwîstiya me bi pêvajoyeke veguhêz heye ji bo gihiştina lihevkirinekê bi dewletên cîhanî û herêmî re da ku hemû hêzên biyanî ji Sûriye derkevin. Tirkiye dewleteke cîrana girîng e ji bo Sûriyê. Rûberekî dirêj ji sînorê welatê me bi Tirkiye re heye. Gelê Sûriyê tu dijminahiya wî bi Tirkiye re nîne. Lê li beramber wê yekê jî divê Tirkiye rêzê nîşanî serweriya gelê Sûriyê li ser xaka wî bide. Tirkiye divê tê bigihêje ku taybetmendiya rewşa gelê Kurd li Sûriyê cuda ye ji rewşa Kurdan li Tirkiye. Em metirsiya dewleta Tirkiye duwarê ewlehiya wê ya niştimanî de fêm dikin. Lê ev yek dirêya diyalog û gotûbêjkirinê bi hêzên niştimanî re çareser dibe. Ji bo jinû ve bidestxistin û vegerandina gelê Sûriyê ji desthilata xwe re li ser hemû xaka Sûriyê em çavareyî diyalogeke ciddî û praktîkî ne ji bo guftûgokirina hemû hizran birayedarên Tirkiye re dikin. Baş e. Partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê em Kurd navlê dikin Rojavayê Kurdistanê li beşê Kurdistanê li Sûriyê yan jî bila em bêjin Bakurê Sûriyê daxwaza otonomî û federaliyê dikin. Tu vê daxwaza Kurdan çawa dibînî? Biraya ezîz, berê min jî destnîşan kiribû ku mafê ti aliyekî niştimanî Sûrî nîne ku îradeya xwe bi zora çekan li ser gelê Sûriyê bisepîne. Pergala siyasî li ser bingeha lihevkirina hemû pêkhateyên Sûriyê tê destnîşan kirin. Nav li gel min negirîngin. Em dixwazin hemû corê zulmê li ser Kurdan rakin. Em dixwazin hemû mafên welatiyên me yên Sûriyê bidinê. Em dixwazin hemû corê zulmê li ser Kurdan rakin. Daxwaza me Sûriyeke pirreng û hevbeş e ji bo hemû welatiyan. Navê siyasî ango pergala siyasî bi lihevkirinê dibe. Otonomî û federaliyê dixwazin. Tu li gel vê yekê min bi nav kir. Otonomî û federaliyê dixwazin. Federalîzm.
فهد المصري أنا قلت لك شاوا فيا كده بيني الرأي من جترا قوت نارين دي لسر بنگها الهفكرنا نتويي بن بي الهفكرنا نتويي تي واتيا كو ام دي جارك دن تيكفن نافا بفچونا كنو چار سركرنا برسا كرد نزحمته حيسانا ليل سر بنگها ريزداريا جيه دن را چار سر دبه دما كو ريز لجدابونا كردان نشان بدن ام دكارن بگهجن همو چار سريان باشه انا کسی انجمن اجتماعی کرد لسوریه اندام ائتلاف اپوزیسیون سوریه یک جدو هزین سرکین کردیه لسوریه داخواز سیستم که فدرالی دکه پیوندی انت لگل انا کسی چوانه پەیوەندیە کەمەیە باش لەگەڵ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ هەیە ئەم ڕۆژانە بهین کەسایەتیان وانیان ڕێزدارە و ڕایەدارên partiyên dinên Kurdî re di nava pêwendiyan de ne. Pêwendiya me li gel hêz û ciwanên şoreşgerên Kurdî li gelek bajarên hundir yên Sûriyê li Efrînê û bajarên din hene. Pêwendiya me ya rojane bi hêzên Kurdî yên niştimanî re heye. Em bi vê pêwendiyê xweş serbilindin. Ji ber ku Kurd parçeyek ji vê projeya me ya niştimanî ne li hevkirinên me li gel rayedarên Kurdên Sûriyê hene û em bi vê hevkirinê û têgihiştinê ji nerîna bereya rizgariya niştimanî serbilindin. Bihêvîne ku ji bo avakirina Sûriyeyan û em yekdest bin. هسده بعربی جرد بجن قصده مزنترین هزا لشکری یا ریخستن کریه لسوری نزدیکی 12,000 شهید داند شرالتجی داعش ده هف پیمان هری بهز امریکا دو شرالتجی داعش ده دی سال سوری باسکن سیاسیین هسده و مسده هناك جهندن هنا داخواز اوتونومی جبو باکوری سوریه دکن قالو پیوندیا تل قال هسده و یانجی مسده هيا هون وی داخوازه چوا دبینن هناك كسايتيا كل قاهرة يجريداي ريخستنا سياسية هيز سوريا ديمقراطيكن بمرة بيوندي دانين مجي طبعا راغوت ام دي چارچوفيا بروجيا اجتماعي دا دخوازن كار بكن ام گلک کریارین کو هنک چکدارین هیزن سوریا دموکراتیک دکن رد دکن ام پروژین گوهرتنا دموگرافیک رد دکن ام همو هلوستین کو برگز قانون و اخلاق را دجبر بن رد دکن ام هر کسی کو ده هیزن سوریا دموکراتیک ده و دخوینن کو پیوندیا خواب پککی را قد بکن ریخستنا پککی گلک بو بلاد بسر گلک کرد لسوریه آنی پککی نریخستنا کنجتمانی یا سوریه او جدر و سینور ولایت هاتیه دوی پیوندیا لگل و بی قد کرن دوی الهفکرنه که کردی پیک بی دوی هیزن سوریه دموکراتیک پیوندیا خوال گل رژیم سوریه و ایران قد بکه ام دخوازن وکه سوریج بو ولاتا که مهمویان هم بیز بکه دناف پروژه که نجتمانیه یک ده کار بکن برز فهد المصري تخوازن في برسيبكم هي فيدكم برسبة من زلال بدي تلقلوية كي كود دستورا نو يا سوري دا ناوي هريمين كردي وكا روجاواي كردستاني ورا ناسكرين مثلا في داري دستورا عراقي دا اقليم كردستان هي جبو باشوري كردستاني نحن بالنسبة لنا كما قلت بالنسبة اما درباري تيرمن سياسي بشترا مروف دكارل هفبكه لی لگوری نارینا ما وکا پروژه برای رزگار کرنا نجتمانی جبو چاره سر کرنا پرسا کرد ام دخوازن همو گند باجاروگ باجار او پارێزگە هێن کوپڕانی کورد لێ دژین ناوێن کوردی لەگەڵ یەن عەرەبی بێنە بنگەهکردن أن يكون لها تسميتها الكردية اعتماد التسميات الكردية إلى جانب التسميات العربية. تنال دجيكو كردك لسوريا ببا سرو كومار ببا وزير درفة ببا سرو وزير ببا وزير نافخوا ببا دبلوماتك هاري بلند لسوريا أنا أطالب از داخواز دکم کو کرد دستهلات ده و همو بشین دولتا سوریه ده هف بش بن برای هجا دوی ام جبیر نکن کو چار سروکن کومارا سوریه بریا یکیتیا سوریا مصری جو کردان بون محمد علی بگ العابد
حسني الزعيم، فوزي سلو و شكري قوتلي. 4 سەرۆکên کورد بوون. ji bo gelê Sûriyê tu pirsnîne ku serokê Komarê bin an jî di cihekî din de di desthilatê de bin. Em hevbeşiyeke niştimanî ya rasteqîne dixwazin. برێز المصری وەکە کورد بەشدار ببە کورتی زەحمەت نەبە وەک بناسنامەیە خۆی ئا کوردی بەشدار ببە ئەو کەسێک کو تەبنافکردن بناسنامەیە کوردی بەشدار نەبوون سەرۆک کۆمار نەبوون سەرۆک دەولەت. برایە هێژا ناسنامەیە نیشتمانی یا سووری ناسنامەیەکە ji bo her kesê Kurd، Ereb، Siryan، Türkmen، Aşûr û hemû pêkhateyên gelê Sûriyê giştgir e. Dema ku em rêzê ji cudabûna hemû aliyan re bigirin. Ger yekî Kurd serokatiya Sûriyê yan jî ji bo serokê artêşê vî warî de ti kêşeya me bi tu neteweyî re li Sûriyê nîne. Nasnameya niştimanî ji bo hemû Sûriyan giştgir e. Em tayîfeke Sûrî naxwazin. Em parvekirineke li ser bingehên tayîfî, olî an neteweyî naxwazin. Em li hevkirinekê li ser bingehên nasnameya niştimanî ya Sûrî dixwazin. Kî ji kîjan mezhebî yan neteweyî cihê xwe di desthilatê de bigire ji bo me nekêşe ye. فهد المصري gelekî spas ku tu ji Parîsê bûyî mîvanê min serokê polît bîroya eniya rizgariya niştimaniya Sûriyê ku weke serokê pêşerojê Sûriyê jî tê binav kirin. Kêfxweş bûm zor spas sêvî dikim rojekê werî hewlêrê li vê derê li stûdyo bibî mîvan Kurdistanê ziyaret bikî. Zor spas. Belê temaşevanên hêja spas ji bo we jî ku heta vê saetê li vê hevpeyvînê temaşe kir heta hevpeyvîneke din her du xweşiyê de bin.